Mina ngibuisa lo msebenzi ngasenza Karim namngiyasora phakathi kwale ndawo lena ngimcela lo Thixo lona namakandinikeze indlela yokufunda uke kwehle ubumna ake nihlubule ingubo yakudala ngike nembathe ingubo Nabona motho, bona motho. Nabona umuntu wahlanza serious lejo. Ahlula ukubanisa into serious lejo. Isikula umuntu wazi lo muntu yakho. Sikamutha serious. Ungamthathi serious. Okabona umuntu abana kwahlanza nama lumo. Bangabona umuntu ahlulela kwathi ukubanisa inyama nomoya. Ungamthathi serious. Sikamutha serious. Ungamthathi serious. Okabona umuntu, bangabona umuntu ahlanganisa umoya, yahlanganisa umoya. Inambe ya. Ibho, wazi isibho. Ungamthathi serious. Unalenambe, kunenyama. Unalemo, yalemo. Mara bona umuntu wathi inambe, wathi wabona umuntu athatha inyama. Ayilokwenza kama halo, ayifake phakathi komo. Ibho, wazi ukuthi ibho. Uzwana nomuntu, nisirious nojo. Fana ukuthi umuntu serious yena joke. Halo joke usirious. Mase joke yena qala be serious. Ilo futhi yakwa uba personal ara ni serious wathi wasirious yena joke ungamthathi serious kibo leyo ara mama ajabani bana leyo bayi bana